Rainbow Mizo Channel clear to te in Zapain Chibai Kanbuk le Trau Chewa Voin hi April ni som le pasari ania Israel chuan Iran be na an chang le donani ti an soimek lain Gaza Strip lampanga an sipai te an chat chuatir le ta Israeli Air Force 10 target somli velzet nain Gaza Stripa nizan le nimint lai lampanga khan air strike nain bom an vathak le ta dum maya IDF chuan he operation hi tumbik le target big naya melma telaka beipui thak na niya kan target somli velzet chu noidar vekani anti he operation a hian Hamas firfek polten Gaza Stripa rocket launcher anda tam tak chu ti chiatania Israeli Air Force te hian an target puiber main target po ani rengbok ani tichon IDF in pinpoint operation tia ansoi Hamas hotelaka ankal puina hian Central Gaza Strip vela an channel lea nuserat kem le ache vela po Israeli military te chuan beipui thak na ankal pui boka Hamas firfiak polte terror group te hian theito pintran lokho ve ma sela heng firfiak pol Hamas gunmen ho jingami enge mazat chu ka hlumani thu anpung jarbok Israel by puithak na hi ground ate van boro ka trangte in bay ania nimin tlailam pangle nizan lama an by puithak na hian drone strike an nei telboka Israeli troops Nahal brigade te chuan Hamas gunmen hote bitumin ral thuam famkim ne na an thuam drone te chu an thlo chuatira Gaza Stripa Nahal brigade te an chet na hmuna po hian Hamas gunmen ho engemazat ka hlum ania Hebaka hian sniper rifle mangin Hamas te hi tha aninwal bok ani Israeli Air Force te hian khomwala atlak velea puakngal mai turchi bomenge mozat anman baka khomwala atlak nuwa puakngal mai lawa leinnuya henge machen kor khrewa chumi nuwa puak chau turchi bomte anmangtela heng bom anman chan hi Hamas hoten leinnuya underground site anai krang te infrastructure te observation post an nei zongjong tachu bitum ani wangania hlotling takin hemison po hi kalpuyani tin IDF tachuan anpong jarbok Israeli nizana beipui thakna hian major ground offensive naya khopuilian tak mailu chil tuma hunrai tak anin buat sai nuwa US le athurwal pui ramdang 10 tilautura nataka anora wangin Rafah city lu chilin major operation hi tuntheng chuan anla neilowa mase nizana air strike anaina hian Israelin do thlona ta chuan Rafah city anpana Rafah khopui chung chimlam pangchu air strike mangin bay ania Israeli Air Force 10 he air strike an kontaka wang hian Rafah khopui chunga cheng civil mi enge mazatin liaman tura heng liam tur zinga thren khat te hi Gaza Strip mun danga tranga an himna beisaya Rafah city alutte antel veniti the Times of Israel chuan hanpung telbok nodan Gaza lampanga Israel sipaiten beipui anthakna bet hanon le Jabalia refugee camp te an beitel ni in an soiboka Reuters news agency nena nodan Gaza cheng mipui zinga mi thren khat ten an soidan chuan Gaza Strip mun tranga Palestine mipui ronkal khom internal displaced people tachu school building chunga tele ache vela te rekhom na hun siam sak ania mase zionist tachuan thupek an muangin school building chunga mihring cheng te po thatvek turin teng khlom tak tenen anron thok chuak boka tichuan school building chunga chungko rang cheng zinga an chungko member henge mazat chu tha ania Zionist sipaita chuan school chevela building te po lu choin helai chevela cheng Palestine mipa an chungte him tuma lo beimek tu tajingami tam tak an manani tin an pu ani masa Israel chuan heng an miman tele an tha te hi firfiak poltane na in kung kaina nei le Hamas firfiak poltan Israel an beilet theina tura ven himna le anin himna mun turte lo ngai tua lo tranpui tu te ania chuwang chuan Hamas firfiak poltanen inzom na nein firfiak poltanen hian danglam na an nei chuang lawani hanti
Nizan thole zan vela Israel sipai tele Israeli Air Force te Saldak Commando Unit ten Gaza Stripa baipuan thakna hian Beit Hanon Muna Hamas hotene na inka ton na lian tham tak mai hatlenga tichuan Israeli Air Force nuaya Saldak Commando Unit tele Hamas firfiak polte Beit Hanon Muna anin kana hian e Commando Unit chungami sipai then khat ten liam na tak anturani ti IDF tachuan tukin jing khan hanpung jarbok Israel sipai tele Hamas firfiak polte anin bei nasatber na mun Beit Hanon tauna hian meipui singruk veljat anchenga IDF ten Beit Hanona beipuan thak tak tak ma hian civilian he khochungom tachu in thiar filhima mun himlam pana Beit Hanon khuwa hi chuasan turin hriat tirna anti chuaka mase he khochunga cheng tam tak chu chuak dulawin khopui chunga hian an tom tlata Israel sipaitan hunrai tak chung an man huwa civilian engemazat chu anin thiar chuaka in thiar chuana hi atop ta ka wangin Israel sipaita hi ancheta Beit Hanon khochung mun tam taka bom chu asur ta chiam maya The Times of Israel chuan basket chunga thei min thatak tak mai khung khom chu nataka rapherang main Beit Hanon tauna hian chiat na athlengani anti Rafah city ne na in nai tak mai border in Sherton Egyptian official ta chuan an soidanin Rafah khopui chunga hian ground offensive nei tur hian Israel hian hunrai tak in buat sai na hakal pui towa Rafah city a hian Palestinian mi Gaza pumpu chengjong zong zat ve deu thot chu an lut khom towa heiwang hian Israel chuan beipui thak dona wangin civil mi Rafah city om ta chu an himna mun turte an thret tira heibaka hian sheltera mitam tak ta chu da mek an boka Israel chuan meipui nu nau ten an torlo thaidan tur chu uluk takin an ngai tua tichuan Israel sipai te hian major ground offensive chu kalpui rilo ma sela nizan zanlai athen ma deu khreta tang khan Israeli Air Force te chuan Rafah city a hian air strike an neya khopui chunga hian chiat na athen dan kimchang takero chu kan hre thailawani antia Egyptian official te chuan media te zona changin Rafah city hi Israel sipai ten an beidon ti puan ani wang khan Egypt le Gaza in kalpo na Rafah crossing chu ahim talo nuya kan hriat wangin hunenge mochen kalto tang khan Rafah crossing hi khar ani towa Palestine meipui tanen hian Egyptian te in kalpo na chu dancha ani wangin hunrai tak chung an chin chang hi chiang takin hriat thei ani to lowani anti tichuan Palestinian health official ten thuchua hanon siam vele ta Israeli airstrike hian Rafah city a civil mi te chenna in te chu tam tak andon beya Rafah city a cheng civil mi poisailo mi pasarin nunna anchana hengjinga hian no pangpo antel boka midang tam takin liam hantur bokani tin hanpuang zar ani The Times of Israel chuan hemichung changa hian Israeli military ta chuan engma soizui na hanla nei lova Palestine authority ta chuan Magazi camp Central Gaza Strip ami po Israel sipai ta hian van boru ka tangin han beya heta hian liam tur le nunna chan anom nual ni in han sai boka ma se heng Israel an pu na te hi adik chem ti hi voin chun thleng khan fin fia thei alani lawani anti Israelin nizana Gaza Strip vela baipuya thak na hi lian tham tak ania Iran Foreign Ministry chuan thuchu han siam danin Israel ka kan consulate an bei chanlet na kan pe ka wangin Israel sipai te hi an duain an chenata Gaza Strip a hian humanitarian law chu nasatakin an bo chia Magazi refugee camp te an bei tel buka chuwang chuan Israel hian thiam thu sai tur anei lawa Wafa News Agency te media dang rang ten Israeli military te hena in soifia tur le he operation han kalpui dan report kim chang petura an ngen na chu tun thleng hian an la changlet talawani tin an pu bok heti lai hian Iranin Israel habeina khan rocket tam tak le drone tam tak te chu azawai deu thoin Israeli air defense system mangin ka thak deu vek ania heiwang hian nok anti take me mai chu Hezbollah firfiak polten bituma handon nei ta
chu Israel in him na kulpui tia an soi thin Israel air defense system zingami Iron Dome ani the Times of Israel chuan nizan dar somle minute somli panhi vela update an nei dan chuan Iran in Israel abai nuwa khan kan air defense system ta chu Iran in adu duwa anu koi thei arm group chikrang krang kan chevel ramaum ta chuan nok anti ta hlea ti chuan Lebanon base nei Hezbollah firfiak pol ta chuan nimin chon hulam panga khan northern Israel lampanga mun thren khata Iron Dome air defense system in Ahman battery ta chu targetin ti chuan heiwang hian northern Israel Hezbollah firfiak pol tale Israel military te in katon na chu athengta an target bar Iron Dome battery te ti chatur hian drone panni andon tir chok boka ti chuan drone manga andon bayawang hian helai chevela meipui cheng Israel civilian pathum velin liam nawak lo chu an turani anti masa Israel defense force ta chuan thu chuan siam danin Hezbollah hoten drone panni andon tir chua ta hi Israel marlampang rambung thena Beit Hillel bulloka ka thak ania Hezbollah firfiak polten an claim le media ten han puanzar sakang hian Hezbollah ho te hian Iron Dome battery te hi targeta andon neilowa thamasa lampanga tangdai to khan Hezbollah firfiak pol te hian heng Iron Dome battery te hi an targeta ni ti chuan lamin Israel mipui te chen na mun kranga strike andon nei thina tuntuma andon chetna po Iron Dome battery te targeta an nei nia an soi hi IDF te chuan kan hnolani anti achan chu baipuan ron thak na chevela hian civil mi te bak chu tuma anum lova Israeli air defense system Iron Dome po henglai hmuna hian da ani lawani antibo Israel khole tui civil mi liam tuar anum chan po hi meipui ta film khur tur le van boro ka tanga in bei na awmani ti in create tina tur siren chu ti rik ani lawa wangin civil mi pona chhuak ta chuan liaman tura ti chuan heiwang hian Israeli defense force ta chuan thu chua an siama hian civil mi te liam tuar hanum chana hian IDF chuan uluk takin achan kanjir chiang dona Hezbollah firfiak polten minron bei laya siren harik lo na chan kha enge ti kan chui chiang donani anti Hezbollah firfiak polten Israel drone mangin han bayani ti puanzar hanin nuloka hian Lebanese media ta chuan tuipui kamvela Hezbollah ho omna hun thren khata Israel drone ta chuan strike andon naya en bal town chunga vehicle pakhat chu drone ta hian an kap chia ti chuan he vehicle chunga chuang mi pakhat chuan nunna achana ni tin an pungzara heibaka hian Israeli drone strike hi Israel border atanga Lebanon lam side kilometer sompanga velzet hla ani anti Palestinian media Wafa News Agency chuan Iran in Israel habai nuwa khan Israel sipai te hian poisak an nei vak lawa drone strike an nei te operation andon nei na zonga hian ama zongai khan han chena zuala civil mi te tan hian ahim lo takzet to ni antia ma se IDF 10 confirm report andon te chuak ta he operation hi target big neya kalpuyania Hezbollah firfiak polte commander pakhat coastal region chunga an commander chu target big ania ama hi Ismail Yosef Bas ania Hezbollah military winga hian senior tak nitoin ninale chanvo sang tak alo chelto thina Hezbollah military winga brigade commander ni na hial po lo chelto ania tuna hian achel mek chu coastal region lampanga Hezbollah military wing commander ni na achel mek ani anti tichon Israel hian anvathur chonal na chan chu IDF 10 ansoi fiadanin Lebanon ramchung coastal region lampang tuipui kamvela an military wing te commander ania tichon tuipui kamatrang hian anti tank missile te rocket te andon kap chok fo thina Israel baina tana an man ruwa poimo takania tichon rocket le anti tank missile Israel lam hoya andon ka chona tura hian ruam manang kim siam tu le order petuni tin Israel sipai te chuan an soi fia bok tichuan the Times of Israel chuan Gaza
Iranian proxy Palestinian firfiak group Hamas hote Palestinian Islamic Jihad group telaka operation hi nei chunjam zelania tichuan Iranian proxy tho Lebanona Hezbollah firfiak pol telaka beipui thak na hi kalpui chunjam zel hani boka indona tran hani tranga tharuk chung khan Hezbollah commander somthumvel chu tha ani toni antibo nimin tlaile nizan vela khan Gaza strip le Lebanon border te Israel marlam panga te thilthleng hom nuala Hezbollah military winga coastal commander tha ani thu puanzar ani atanga hunrai vaklova Lebanese media te chuan thuchu hanron neile ta Israel se paitan drone strike muntanga ankal puilea hei hi chehabie muna ania Israeli drone strike awang hian Hezbollah member pahni chu tha anile tani antia IDF ten anhua hanron soifiana chuan drone strike hian Hezbollah military winga elite Rowan force commander chu tarketania ama hi Muhammad Sahuri niin Radwan Western District Rocket Unita commander ni na chelmek tunia chehabie town nena inzom deutho Kafardonin village sa motor khalain ka hlum anitin hanpung zarbok heti lai hian Israel baitu Iran sipai Iran Revolutionary Guard Corps tachu blacklist sa hrekna thar peturin Israel chuan natakin hanormeka European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan firfiak polta chetna hanin rol ngayani ti finfiana thatok awmani lo chuan IRGC te blacklist ngot hi thil thai lawani atia Masa Joseph Borrell hian ama thungotin thutluk na hi asiam thaidon lawa European Union member ramsang ten handu dan hanla soidona German le UK top diplomat ta chuan Israel chu hadam thak zoka Middle East bawruak kalpui turin hangena heti rol hian Israelin Iran hian firfiak pol chrang tenhena sum thranem tak apea ral thuam engemazatin apui boka sumapek zongjong tepo hi ral thuam leina tan le military lama anchakna turatan sumle pai te hi manania chung tranpuina le ral thuam anpek te chu IRGC kaltang hian pek ani tia Israelin apu na chu anpompuini ti anpong zara hewang hian Iran Revolutionary Guard Corps te hi blacklist ani mai thaya anni rampani baka hian European Union Israel thop tu ramthen khat tele United States ngai point hei hi anpompui mai baka Tehran laka hian hrekna thar pek chu tha anti thu anpong zara Iran chakna nar chu ramdanga oil antral chu tele arm drone anti indona manchi drone te ansiam chu wangania tichon oil antral chu na le drone ansiam chu na konga hian hrekna peturin thutluk na siam andu bok ani Israel thurol pui European countries tele United States ten hetianga hrekna anpeni chuan European Union member ramzongjong tele US te hian Iran nenatangin oil hi anlei chu antitop to dona chu chuan Iran oil lutna te drone ansiam chu mantau taka ramdang nena antral printa chu aman zat ve ayan niama atitla niam dona Iran hian nasatakin atur ngai turangai ania hetiangani wang hian Iran chuan thuchu hanron nei vele ta European ramsang tele US te hian hrekna thar chungchanga hian thutluk na ansiamani chuan anmani le anmani harsatna anin siam dona hebaka hian Middle East buaina hi huamzau zoka alchuak turin Mayal chu Middle East pumpui tuam chuak tur hian anchom nung don ti na ani antia Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian chu adu thusam ania athangkama hian US le European Union member ramsang te hi anok donani ati nimin tlailampanga khan Israel Work Cabinet meeting vaithum na chu anthule ta Iran in Israel be na changlet turin High level work cabinet meeting hian thutluk na anlasiam nia hriat ania hewang hian US le anthurol pui ramdang te chuan Israel hian chintok naya inbeng diary turin hangena mase IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Iran in Israel beina tana missile man chirang Israelin anka thak te chu ronpho chuakin heng missile te hian warhead kejiza ayarit te handon pai thawa
chu mi om zia chu Iran in Israel abeina khan Israel rampum pui chu mei ala chantir vek tur khopin ral throm hlom nen minron beya missile le drone zathum somnga chuang zat mai Israel beina ta na hanron man te kha lo dang chatin lo kap thalawilang chuan Israel rampum pui hi mei wapa hachang to turania chutiang beina chu khoi rampoin anto kani chuan chanlet na anpek ngai karingani ati Israel Work Cabinet Minister Benny Gantz chuan Tehran do dal tur hian US hian trangrol pol khovel pum huapemo Middle East bika po din ngai turin kan nge na Global and Regional Alliance team hi kan din thuai hatulani atia mase heng kan bei saina te hi US hian hatilawani poin Iranin min bei na changlet tur hian thutluk na kan siam towa engtika nge kan beyanga engtin nge kan beyang tirot chu thutluk na kan la siam lawa kan la thang donani ati mase benigan sian tuna chuan heng kan rom man na jong sai chhuak na hun ani lawa atakin thil chu alo thlen huna Iranin anram leilunga tranga Israel minron bei hi in chir wong turin Israel chuan chanlet na apedonani ati hetiangani wang hian Israel hian engtika nge chanlet na apek don ti chu khovelin an ngai van thup chu ani tadeu ranga masa Israel hi achemai rilawa nimina work cabinet meeting atum thumna tana hanaya hian thutluk na thar chu an siam ngai harinoma Iran hi an changle tak donani chuan ruam man na po thui tak nei to tura an ngai bok ani tichuan US Treasury Secretary Janet Yellen chuan Washington chuan Iran laka hian hrekna thar new sanction chu kan pengai dona Middle East sa boina le boruak thalo tak mai beng dai ain boruak thalo le so sang tak mai haron siama Israel laka tharum thoa haron chet na hi US chuan ayan liam don lova Iran hian firfiak polte sumle pai mangin hatan puya antha ati chakani ti hi kannem heta chuwang chuan Iran laka hrekna thar hi Washington chuan nireilo te hnuwa kan puangzar donani ati